Ik ben opgegroeid als elk ander Bulgaars kind in het communistisch tijdperk. Totdat ik plotseling op 7-jarige leeftijd met mijn ouders naar Nederland verhuisde. En na jarenlang in Nederland te hebben gewoond en al die tijd mijn best te hebben gedaan om Nederlandse te worden, ben ik mij toch, hoe ouder ik word, steeds meer gaan realiseren dat je een vaderland nooit uit je botten kunt krijgen. Dat moet de Bulgaarse koning in ballingschap Simeon II ook gevoeld hebben. Hij was ook zo oud toen hij door de communisten in 1945 het land uit werd gezet. Samen met zijn moeder vestigde hij zich in Madrid, waar hij zijn leven verder opbouwde. Maar nu, meer dan 50 jaar later, is hij teruggekeerd en sinds vorig jaar premier van Bulgarije. До ноември 89-та нямах много надежди да си видя страната. Трудно е да се така синтетизира, но това са от тия градини, които дядо ми е създал. Но аз имам смътни спомени, най-накрая съм идвал тук до 43-та, значи 6 годишна възраст, но не бих се връщал до днес. Хубавото е човек да доживее да го види. Няма никаква заслуга, това е просто нещо, което може да бъде благодарен човек. Zoals altijd ga ik eerst naar mijn opa en oma om ze van mijn plan te vertellen. Знаете ли какво аз исках да ви кажа? Айде, казвай. Значи, ние добре сме решили да се връщаме в България да живеем. Ами? Сериозно? По-нататък е... Кога, как се случи? Защо? Ами ти колко години вече живееш в Холандия?